Salam, selamat pagi Bapak Inang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalo hita rigapan siganu pari bata bani panorang sobot nyarion. Pasada hita hurta martonggo mahita. Puji-pujian terima kasih isombah kon ulur nami hubamu Bapa. Bani panorang soboton gok ibagas malas nihur hanami. Memukah parguluhan nami. Mahasoman hidup nihur apa kolomnya tini. Asih Tuhan merhiti hatamu. Torangi hamur apa pikiran nami. Asih tetap merguguh. Janagok ibagas malas nutong-tong humahan nami. Makurjaon harujan nami siganu pari. Bahen hasanapon di korona. Bagas boran nakmu Tuhan Yesus Kristus nami jalan melapakon tongkon nami. Amin. Bapak inang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Jape na siya marayan bani panorang sugot merion. Nabu isisihan nami marhitihon ni channel YouTube on. Rigapan sigano pari bata bani panorang sugoton. Jumat tanggal siya Desember tahun 2022. Ay mga tersurat bani buku Joshua bindu 24 ayat 15b na makatahon sonang. Tapi ang guaw pakon hasomanku sa rumah, Jahobado si balosan namin. Itahaganupan, selaku si pambubay na manggatikon si Musa, totu adong do tantangan na bagal, bani Joshua, ibagas na mambubay bangsa Israel, lahumarayak kubani tanoh baga-baga, tanoh Kanaan nasiol ondos konon ni Naibata hubani sila. Ia selaku si pambubay, ia selaku si panguhum. Maningon do tene gabe si tiruon, gabe si usihan, jana si irik konon lang pitah ibagas parguluhan si ganupari tapi tarlebih mahumani ay age ibagas guluh partunduyon atape ibagas namar sombah anjaha marhabiaran bani nebata. Ase bani panorang ay Joshua sihol patakaskon hubani bangsa Israel. Ididah do tongon takas bahasa buedo ugama na inggot sidea na boyman laju sidea janah madabu sidea marsombah hubani naibata nalegan aima naibatani bangsa simbalok ni bangsa Israel bani panorang Ejia sanggah na madalan sidea lahu marayak kutanoh Kanaan. Ay maase maningon ipatakas Joshua do hubani bangsa Israel. Bahasa maningon ipatotap sidia do uhur ni sidea. Maningon ipatotap sidia do hapursayon ni sidea. Jana maningon ipatugu sidia do tengger ni uhur ni sidea. Maningon do hapeni ipilih antara marsombah hubani naibata na doma mambubani sidia luar funtano Masir. Atap marsombah hubani nebata na legan na isombah bangsa-bangsa simbalok ni sidea na inggot itongah-tongah ni sidea bani panorang Ejia. Ay maase na perlubi sahali Joshua patakaskon hubani bangsa Israel. Tapi anggo au pakon hasoman kusaro. Na perlubi sahali tapi anggo au ijon Joshua siol patakaskon tuguh ni hauhuron orini pe halak nalegan orini pe isi pe huntong-huntongan ni bangsa ini nalang marhabiaran bani nebata nalang marsombah hubani nebata tapi anggo Joshua markomitmen janah manjolom politik bahasa anggo ia pitah nebata do hasa si balosannya. Totu
on mahomani nagabe pedoman bata, nagabe si jolomon bata. Terlebih ma itong-tongan ni perkembangan ni zaman ni dopa kon hita. Naboy man lajo hapor sayonta. Terlebih ma ay sangka mandopa kon bagi-bagi ni persoalan hita ibagas 10 taon. Totu songon komitmen ni Joshua sunay mahomani komitmenta. Ase ulang bumbang uhurta. Porini petongon ilingkunganta. Porini petongon itongan-tongan ni parguluhanta. Jupah kita buwe halak. Nalang marhabiaran hubari ni bata. Buwe halak. Nalang parduli hubari ni bata. Buwe halak. Nalang marholong niu hubari ni bata. Tapi anggo hita selaku halak Kristen nadop tinobus ni Tuhan Yesus Kristus maningon tetap do gabe si pambalosi pitah bani nebata. Napaduahon bapainang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Pardiate hita Joshua memberi usihan hubata. Porini petongon buwe pahara-pahara perguluhan bahkan tantangan Rossi hangaluton ibagas na mambubahon bangsa Israel laho masuk hutano Kanaan tanoh na binagakon ni nebata. Tapi sada pahara nalangboy ihalupahon janah na maningon tetap ipertanggung jawab kon Joshua ilobe-lobe ni bangsain sonay agi ilobe-lobe ni nebata. Guluh ni maningon gabe usihan sonay dohomani agi haganup hasomanni sa rumah atape parinangonni niombani jabulunni haganup na adong ibagas rumani ay pitah nebatado na maningon si balosan ni Sidea. Artini ay bapainang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Sadar do Joshua bahasa lang urah lahu mangarakon halak nalegan ase marhabiaran hubani nebata. Tapi silangan ni si otikan ni hasoman ni sa rumah na adong iruang lingkup na lobi etek maningon do gabe si pambalosi bani nebata. Natutuon mahomani na gabe si usihan bata ibagas parguluhan ta si ganupari terlebih hubani bapa ni halak Kristen, bapa ni halak na porsaya, ijape hita marianan bani panorang on. Porini petongon lang urah, laho mangarahkon halak na legan atape laho mangarakon halak na mabui, ase martenger niuhur, jana ase marhabiaran bani nebata. Tapi silangan ni keluargata ibagas ruang lingkup tanah lobi etek maningon do HP gabe si usihon hita pasal martenger nihur bani nebata jana maningon do homani keluargata tetap gabe si pambalosi bani nebata. Artini ay orini petongon itung-atungan ni perguluhan ta si ganupari buwi ididah kita keluarga bahkan halak nalang ope manjalo nebata marhitihun ni na marhartenger niuhur jana marhapor sayaon hubani nebata. Tapi maningon ijolom hita politik keluargata na etek-etek maningon do iramot kon hita maningon do ijaga hita ase tetap gabe si pambalosi bani nebata. On mana maningon ijolom hita terlebih ibagas na lahu mangalo-alo partubuh ni Tuhan Yesus Kristus maningon tubuh matongon Tuhan Yesus itongah-tongah ni keluargata jana maningon keluarga na posaya hubani Tuhan Yesus matongon keluargata itongah-tongah ni masyarakat ijape hita marianan. Amin. Martonggo makita. Terima kasih bamu Bapa bani hatamu na pondok ina dot ijalokan nami bani panorang sugoton. Ajari hama hanami, asibuhi tongon Bapa, ihagulukon hanami,
ihorja kon hanami, jana idalan kon hanami hatamuin. Ase hanami rapakon asoman sa rumah nami, totap ma pitah gabi si pambalosi hobamu. Ibagas Kristus Jesus Tuhan nami dalam rapakon tonggo namin. Amen. Oras mataganupan, Bapay nang nalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Andohar matongon, lambin ipataridah kon hita, bahasa, komitmenta ibagas 20 taon. Aho pa kon hasomanku sa rumah, nitama. Pita Jehovah do si balosan nami. Andohar matongon. Shalom.